Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani Nabi tarangimpen jima mutlak salawasna zaman tarang ngaob Kangjeng Nabi dina sapanjangna zaman minhu dawabu falam tahrab walam waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani sasato antara lumpat di payunan Kangjeng Nabi sareng laler tara entep di salira Kangjeng Nabi bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wala yura asru baulin minhu fi alani tipayunan tipengkeren sami bae katinggalna cai kahampangan Nabi tara katinggal tilasna wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yuradilluhu fi syamsi dhufatani mana Nabi tarakulam tapi socana sok sare teka tinggal kalangkangna kasorot ku panon poe kat pahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sip yadha bimukhtatani nalika calika kaum pundak Nabi sok ngunggulan nalika lahir jeung Nabi parantos kenging nyepitan hadhil khasa'is fahfadha takun amina min syarri narin wa syurakin wa min mihani iya
siah apalkeun tangtu anjeun teh salamet tina kahuruan bangsa coba migawe jahat. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahami. Jeung nabi nu dipicinta nu diantos syafaatna tina sadaya pakewuh dina poe kiamahna. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah pangeran abdi berkah nabi nu diselit hasilkeun maksad sim abdi hapunten dosa sim abdi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.